سالیا دا کارساتا شنگاله که نهال گلک جهان دهیت ساخ کرن لو مال پرزگه حلالشان نورانی و به اماده بونانی نرین نتوین هفگرتی و قنصل و سفیرین گلک ولاتین بیانی هر وصا به اماده بونا کسایتی برچاف لحرم کردستان و عراق هات ساخ کرن لی دسپیک چند پیف هات نخواندن جلای اماده بویان و همیان تکست گر که او کارساتا بسر کردین ازدیهاتی لشنگاله فر نهیت جبیر کرن. أن أعبر عن شكري وتقديري از سپاسیا رول گرنگ حزب همپیمانات کم برابرتی امریکا دشار داعش دا او رزگار کرنا خلکی آسمان لسر چیای شنگاله. وڵاتên yekgirtiyên Amerîka piştevaniya civata êzediyan diket. Em îro li vêrêne bû bîrînana trajîdiya pir xemgîn ji berî 2 salan hatiye encamdan. Em li vêrêne bû alîkarîkirina êzediyan û em karî digel wan dikin bû parastina mafê mirovan da piştrast bikin ev renge trajîdiya carekadî çênebin. Welatên yekgirtiyên Amerîka pêşveçûnan digel hevalbendên Iraqî dikit bû ji navbirina Daişê û nehêlana Daişê baştirîn rê ye bû misûgerkirina paşarojê bû êzediyan û kêmahiyan li Iraqê. هر وسا قنصل امریکی له حرم کردستان تکس کر که او کارساتا چکدارن داعش به سر ملت ازدی اینای فر برچاف بهت ورگرتن. Today is a somber occasion. We remember Yazidi victims of Daesh. ایرو دوی هلکفته دا ام قربانیین ازدی و ایدئولوژیا داعش یا کینه ببیرتینن ام ریزه لوان کسان دکن اوین بونا قربانی و کتن بن کردارین هووانه اوین مالباتین خوش دست داین ام گندو باجرن ویران بوی ببیرتینن اف لهوهاتنا بیر آنینانه دا ام پشتراس بکن که قربانی و رزگار بوی ناینش بیر کرن هرچندی اف بریناج دستانا جیانا تراجیدی هین جه خویه ریز لبرخوادان و پیداری آوان دکن. ساخکرنا سالیا دا کارساتا شنگاله ایرو لپرزگه حلالشان نورانی هات ساخکرن به آماده بونا زیدتر جه 20 قنصل و سفیرین دولت بیانی. همیا تکس لوی چندت کر که او هاتیه سر کردین ازدی به جینوساید بهت ناساندن و همی ماف و امتیازات وان بهنه برچاف کرن. کاوا عمر دنگ امریکا قضا شیخان پرزگه ها لالش